Ri na fhungo iḽi ḽa mugaganyagwama nga u thetshelesa vhupfiwa he a rumelwa nga vhaṱaleli kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook SABC Mafhungo. Nda khou zwi lavhelela ndi hezwi zwi tevhelaho. Ri vusa hani ikonomi yashu yo waho, ṱhahelelo dza mishumo khathihi na dzi bada hedzi dzashu dzo kwashekanyaho. Ndi zwone zwithu zwine nda khou zwi lavhelela uri vha ḓo ambesa nga hazwo. Nṋe nda tshi nga takalela arali vha tshi nga kwama fhungo ḽa u engedzela vhathu vha tsireledzo muholo na uri vha kone u vhona mushumo lwa tshoṱhe, ngauri u shuma ṅwaha muthihi kana miṅwaha mivhili mushumo wa fhela u tshi ya maketa hafhu futhi zwi dovha zwa vha vhuleme, zwi ḓivha zwi tshi khou engedza hone vhushayi. Nṋe ndi tshi tou sedza tshipichi tsha minista Vho Inoko Matshelo vha ḓo ambesa nga u sikela vhadzulapo vha Afrika Tshipembe mishumo no amba nga tshumelo no engedza mindende. Nṋe u ya nga nṋe ndi khou lavhelela uri minista wa gwama vha tshi amba tshipichi tshavho a vha kwame mafhungo a muḓagasi, dzi bada dzo dewekanyaho na u sika mishumo kha vhaswa vha ḽino shango ḽa South Africa. Hezwo vha nga to zwi ita vha ḓo vhoiwa nga maanḓa.